And while many people oppose or support it, it's still a part of the criminal justice system in more countries than it isn't. Tubahaye ikaze abakunzi mwese ba channel yacu. Uyu munsi turabwira urugendo rw'imfungwa yakatiwe igihano cy'urupfu mu isaha ya mbere y'uko anyongwa. Igihano cy'urupfu ni igihano gihabwa umuntu uwo hamwe n'icyaha cyangwa se ibyaha bikomeye hagendeye ku byo buri gihugu gifata nk'icyaha. Gusa muri rusange ibyaha bikomeye bishobora gutuma umuntu akatirwa igihano cy'urupfu harimo nk'ubwicanyi, ibyaha by'iyicarubozo, gufata ku ngufu bitewe n'uburyo byakozwemo cyane cyane ku bana, iterabwoba, gufata bugwate indege, ibyaha by'intambara, ibyaha byibasira inyokomuntu ndetse na jenoside. Hari kandi n'ibindi byaha usanga byihariye kuri buri gihugu nk'ubutasi, kumena amabanga y'igihugu, kunywa no gucuruza ibiyobyabwenge ndetse n'ibindi. Muri uyu mwaka wa 2022 ibihugu bigeze kuri 55 ku isi nibyo bigifite igihano cy'urupfu. Umuntu yavuga nk'Ubushinwa, Ubuhinde, Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Singapore, Indonesia, Pakistan, Bangladesh, Nigeria, igihugu cya Misiri, Arabia Saudite, Iran, Ubuyapani na Taiwan ndetse n'ibindi. Mu gihe bisigaye byamaze gukura icyo gihano mu mategeko yabyo harimo ndetse n'igihugu cy'u Rwanda. Hari uburyo butandukanye bukoreshwa barimo kwica wakatiwe icyaha cy'urupfu, harimo nko kumanikwa mu mugozi, guterwa amabuye, guterwa urushinge rurimo uruvange rw'imiti rwa lethal injection, gushyirwa ku mashanyarazi, kwicishwa umwuka wa gaze cyangwa se kuraswa. Uyu munsi turababwira ibiba ku mfungwa mbere y'isaha imwe ngo yicwe mu gihe yakatiwe igihano cy'urupfu hakoreshejwe uruvange rw'imiti cyangwa se lethal injection. Ku munota 60 mbere y'uko anyongwa, buri muntu wese haba muri gereza cyangwa se hanze yaho abantu bamenyeshwa ko yamfunga uri bwicwe. Muri gereza ubwaho imyiteguro iba yatangiye cyane cyane mu cyumba ari bunyongerwemo. Iyi mfungwa icungishwa abasekirite babiri kugira ngo bakomeze kureba ko wa muntu atigirira nabi cyangwa se akaba yakwiyahura mbere y'uko bamunyonga. Aha ngusanga hafi yaho abafungiye hahumvikana urusaku rw'inkweto z'abacungagereza bacanacanamo batunganya ibikenewe bya nyuma mbere y'uko anyongwa. Ikindi kandi imfungwa imenyeshwa yuko habura isaha imwe kugira ngo yicwe, babikora kugira ngo itangire kubyakira. Ku munota 59 imfungwa itegeka kwiyuhagira bwa nyuma. Umusekirite akamuzanira imyambaro mishya. Iyi myambaro ntaho bitandukaniye n'iya mbere, gusa ariko ibifuze kandi iteye n'ipasi. Iyo amaze koga bamuzanira ifunguro rye rya nyuma n'icyo kunywa. Harubwo kandi asaba icyo kurya yifuza, ikindi kandi bakakimuha kuko kiba cyateganyijwe muri budget y'amafaranga ari bukoreshwe mu kumunyonga. Iyo asoje kurya akenshi yicara ku gitanda cye, atekereza byinshi haba ku byamubayeho, ibigiye kumubaho ndetse n'ibimutegereje nyuma y'urupfu. Abenshi muri iki gihe batangira ngo no gusenga. Ku munota 55 abenshi mu mfungwa zagiye zinyongwa bahurije ku kintu cyo gutangira gushimira baba security baba babacunze, babashimira uko babanye muri gereza. Gusa ariko abacunga gereza ntibaba bemeye kugira ijambo na rimwe babwira cyangwa se basubiza ya mfungwa. Ku munota 50 urugi rurafunguka. Umukuru w'abacungagereza akinjirana n'umupasteri cyangwa se umupadiri, bakazana intebe zigera kuri 3, izabo bagabo babiri ndetse n'iyo yamfungwa ya gatatu. Ku munota 45 batangira kumuganiriza, umucungagereza mukuru akamusobanura uko gahunda yo kumunyonga igiye gukorwa kugira ngo atangire kubyitegura. Ikindi kandi bagerageza kumutega amatwi, buri cyose abajije bakamusobanurira. Banamubwira ko kandi yitegura amagambo aza kuvugira mu cyumba cyo kunyongerwamo kuko azafatwa nk'urwibutso rw'ibyo azibukirwaho yasize avuze. Babikora kugira ngo ashyire amagambo ye ya nyuma ku murongo. Ku munota 40 wa mucungagereza arasohoka kugira ngo ajye gutegura ibya nyuma bisigaye. Umufungwa asigarana wa mupasteri kugira ngo akomeze amube hafi. Ikindi kandi kugira ngo anamusubize ku bibazo bitandukanye bafite ku bijyanye no kwizera ndetse n'urupfu. Bimwe mu bibazo byagiye bikunda kubazwa ni nk'ikibazo kibaza wa mupasteri niba koko azi ibiba nyuma y'urupfu. Gusa musobanurira yuko hari icyizere ko nyuma yarwo hari ubundi buzima. Ku munota 30 mbere y'uko yamfunga inyongwa, mu cyumba cyo kunyongerwamo kiba cyamaze gutegurwa, imashini zose bazicometse. Ushinzwe kunyonga atangira gukura imiti iba yabitswe neza muri firigo akayegereza habugenewe. Inshinge bakareba ko zimeze neza ndetse na za tube ziza kunyuzwamo rwa ruvange rw'imiti yica baza gutera ya mfungwa. Batangira kandi gusuzuma neza ko imashini ireba ko umutima utera icometse neza. Ubundi agasohoka kubwira wa mucungagereza ko byose byashyizwe ku murongo. Aha ni nabwo ushinzwe kunyonga nawe ahabwa akanya gatoya kugira ngo banze gutuza akitegura nawe icyo gikorwa. Iminota 20 isigaye mbere y'uko yamfunga inyongwa, umukuru wa gereza asubira muri cya cyumba hahandi yamfunga irimo ndetse na pasiteri, akababwira ko byose byamaze gutunganywa. Aha ni naho wa mupasiteri asabira umugisha bwa nyuma yamfungwa.
baba security n'ubundi baba bamurinze binjira noneho muri cya cyumba bakamwambika amapingu ubundi bakamusohora agana mu cyumba cyo kunyongerwamo. Iyo amaze gusohorwa muri cya cyumba yabagamo kirafungwa, biba birangiye nta kongera kuhagaruka. Ku munota wa 15 mbere y'uko anyongwa, umwenda cyangwa se rido itandukanye icyumba cy'aho imfungwa iri buze kunyongerwa ndetse n'abaje kumureba baba bicaye irafungurwa. Mu cyumba cy'abaje kumureba hinjizwa aba security baherekeje nyina cyangwa se undi muntu wa hafi umuryango wa yamfungwa baba bahawe uruhushya rwo kuza kureba. Uretse abo haninjira umunyamategeko n'undi muntu watowe nk'umutangabuhamya. Aba kandi bicezwa muri cya cyumba ku ntebe ziba ziremereye zikoze mu cyuma bagatangira kwitegura gukurikirana cya gikorwa cyo kunyonga. Mu minota 10 ya nyuma ararume cyangwa se inzogera iri mu cyumba banyongeramo iravuzwa. Nibwo umuryango ufunguka, imfungwa ikinjira icyambaye amapingu iherekejwe n'aba bacungagereza. Ikindi kandi umupasiteri nawe bamuha uburenganzira bwo kwinjira muri cya cyumba kugira ngo aze kuhavugira amasengesho. Ku munota wa 7 imfungwa ikurwamo amapingu, ubundi bakamuryamisha ku gitanda kiba gikoze mu cyuma. Aha kandi niho bamuzirikira ku gitanda bakoresheje centure ebyiri, imwe izirika igihimba cyo haruguru indi ikazirika amaguru. Ku munota wa 5 umuganga ahanagura neza bwa nyuma inshinge ebyiri ziza gukoreshwa banyonga wa mufungwa, bakamutera ku maboko yombi, ikindi ziba zifashwe na tube ebyiri. Ku kuboko kumwe niho bohereza rwa ruvange rw'imiti iri bumwice, naho kundi kuboko baba bateganya ko mu gihe adahise apfa baza gukoresha uko kuboko kwa kabiri. Muri ako kanya pasiteri ahabwa umwanya akavuga isengesho rya nyuma. Iyo amaze kumusengera ajya guhagarara mu nguni y'icyo cyumba agategereza kimwe n'abandi. Ku munota wa 3 ushinzwe kunyonga yongera kureba neza bwa nyuma ko za nshinge zicometse neza ku maboko. Umuti wa mbere aterwa mu mitsi ni sodium thiopente. Uyu muti utuma imfungwa itubwenge mu gihe kitarenze amasegonda 3. Amaso yatangira kubona ibikezi. Ikindi kandi uyu muti uhita unakora nk'ikinya. Umufungwa atangira guhumeka gakeya ndetse nta n'ikintu na kimwe aba kibasha kumva. Ku munota wa 2 ushinzwe kunyonga yohereza umuti wa 2 mu mitsi. Uwo muti ni pancoranium. Uyu muti woherezwa n'ubundi umufungwa nta kintu na kimwe acyumva. Uyu wo utuma imikaya yirekura, ikindi kandi igahita ihagarara gukora. Mu mikaya ihagarara bwa mbere harimo igize ubuhumekero n'iyigogorwa. Ubundi nyuma y'uyu muti wa 2 nibwo umufungwa ahita apfa burundu yishwe no kubura umwuka kuko ibice byose biba byahagaze gukora. Umuti wa 3 uterwa ku isegonda rya 90 ngo iki gikorwa kibe kirangiye neza. Uyu muti ari nawo wanyuma uterwa umufungwa ni potassium chloride. Ubushinzwe kongera igipimo cy'umunyungugu wa potassium mu mubiri ari byo bihita bitera umutima guhagarara burundu mu gihe kitageze ku isegonda imwe. Uru ruvange rw'iyi miti nirwo rutuma ingingo nk'umutima, ibihaha ndetse n'ubwonko byose bihagarara gukora. Imfungwa igapfiryo. Ushinzwe kunyonga aramwegera akareba neza niba yapfuye. Amusuzuma amukoraho. Uyu niwe wemeza bwa nyuma yuko byarangiye. Ako kanya za mashini zose bahita bazizimya. Umupasiteri yongera guhabwa akanya akavuga isengesho rya nyuma. Abantu bari muri cya cyumba bakurikiranagamo bagahaguruka bakegera ku kirahure bakitegereza bwa nyuma nyakwigendera. Uri ushinzwe kunyonga yegera wa murambo akawutwikiriza ishuka y'umweru. Igikorwa cyo kunyonga kikaba kirasojwe abantu bagataha. Nyuma y'iminsi mike umurambo we ujyanwa gutwikwa, ubundi umuryango we ugahabwa ivu rye akaba ari ryo basigarana. Turabashimiye cyane abakunzi mwese ba channel yacu twari turi kumwe. Reka tuyifurize komeza kugira ibihe byiza naho utaha. Mwari kumwe nanjye niwe Mugeni Clarisse. Imana ibarinde.